Al-faslul ashir kerol sappa bangol ka babu 3 ka minhajul muslim no yewta fi khuluqi sakha'i fi ngikku okkugol wal karami e teddungal. As-sakha'u do okkugol khuluqul muslim dum ko ngikku juldo gonon kadi wal karamu ko yete kon teddungal shimatu dum kadi ko mande makko ona aden teddudo teddinowo goddo. Wal muslimu jullo la yakunu o latota ko shahihan nderero wala bakhilan wana nguddo id ko da shuhu ndereran ka ko wal bukhul nguddan khulugani ko ngikkuji didi damimani nginya didi manshuhuma ino mandi no radi khubuthun nafsi ko du woni sobugol wonke kin wa zulmatul qalbi e ni utugol bernane. Wal muslimu awale jullo bi imanihi sabu iman makko wa amalihi salih e golle makko moƴƴeden nafsu wonki makko kin tahiratun haray ko kilabuki wa qalbuhu berne makko de mushrikun ko jalbunde fayata nafa dido didi hino riwa ma taharati nafsihi wondude labal wonki makko kin wa ishraqi qalbihi e jalbugol berne makko den wasfu shuhu amma siforgol ndere ranka ko bukhuli e nguddan fala yakunu wiiden wa qalbuhu berne makko de mushrikun ko de jalbunde fayata nafa riway ma taharati nafsi wondude labugol wonki makko kin wa ishraqi qalbihi e jalbugol berne makko den dido di riway itta wasfu shuhi sifa ndere ranka ko ngol bukhuli nguddan da riway dum do itta e makko fala yakunu al muslimu juldon la tatako shahihan ndere wala bakhilan wana nguddo wa shuhu ko yete ndere ranka ko wa in kana haystay woni dum latike maradan ko nawnare qalbiyan bernde yankore amman hubutunde la yaslab hisata minhu e mayre albasharu neddo fiw illa almuslima sona juldo bi imanihi sabu iman makko wa amalihi salih e golle makko moƴƴeden ka zakati woni tugol zakka was salati yaqihi Allah ta'ala ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala on dandirta on tigi sharra hada da'i bone ngudo nyaw alwabili rabaygu li ya'uddahu fi hibil molil falahi fi malore wa yuhayyihu hebila mo kanko ala lil fawzi fi malore al akhrawi la hara yankore nde qala Allah ta'ala la dal innal insana ande no neddo ko ligaw tagama halu'an ko duwoni ko panikotoɗo ko maƴowo ko ɗenƴotoɗo ida massahu sharru si bone on memimo jazu an ta ko sunotoɗo ida massahu khair si moƴƴere nde memimo manu'an ta ko haɗitotoɗo illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum wa qala ta'ala khudhu yattu min amwalihim morde jale mabbe den sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa man yuqa shuhha nafsihi alla dali kala dandaɗo ndere ran ko wonki mumkin fa ulaika humul muflihun. ولما كانت الأخلاق سبق لاتي كونغيكو جال فاضلة مؤجردي مكتسبة كودي فقط تودي بنوع نون من الرياضة إمر دي ولاية والتربية كدوني توبيتاند فإن المسلم عندنا جلو يعمل كانكو أقول تنمية الخلق ko mawninta ngikku alfadli moƴƴugo ngun alladhi ngikku yuridu ngu faala an yatakhallaqa bihi de ngikkinorta bi iradi khatirihi sabu faandunde miijo makko ngon ala ma warada e dow konko joli fi shar'i ka sariya alhakimi ñeñuɗo min targhibin immorde e lerdugol faalegol fi dalika alkhuluqi e nder ngun ɗon ngikku wa tarhibin e hulugol min diddihi kontor ngun ɗon ngikku alegol ngikku nguddan on falitanmiyati hino wodani non ne'ugol khuluqi saha'i ngikku okkogol fi nafsi ka nder wonki makko ya'kufu o ufinay qalbuhu berne makko nde mutaammilan hara ko nde taskotonde mutadabbiran ko nde taskotonde ala mithli qawli ta'ala e do misal o ngol do dalol Allah ka Allah dal ya ayyuhalladhina amanu wa anfiqu dépenser mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqulu inna rabbi jumi lawla akhartani hannon tina nalan ila ajalin qaribin fa saddaqa hara on samitte sadaka wa kum minas salihin wa qawli idara Allah subhanahu fa amma man a'ta amma oktido jawdi munni wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila amma on wuddo wastaghna o yondinori ko mari kon wa kadaba finni bil husna mo'ire ndek fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda wa qawlihi o tasko kadi dalol Allah wa malakum kon nun hebi on
alla tunfiqu on dépensata fi sabilillahi walillahi ko alla dowdani mirathu samawati wal ard wa qawli subhana wa ma tunfiqu kala ko to non sadaka min khairin immode ko moddi waffa ilaykum on jonnitete dum wa antum on la tuzlamuna on toñataake wa qawli rasul e ma ko nelado inna allaha alla de kanko jawwadun ko okkowo yuhibbul juda mo yidi kadi okkowo wa yuhibbu himo yidi makarimal akhlaq ngikuji teddudi din wa yakrahu mo anye sifsafaha ko boni kon e ngikuji din ko nyiddi kon e ngikuji din wa qawlihi alayhi salatu wassalam e ma ko nelado la hasada nganyana li sellata hana illa fitnatayn sona e piji didi e der kaaji didi rajulun yi a gorko atahu allah kama malan fasallatahu alla wurtamo ala halakatihi e dépensugol ndi jawdi fil haqqi e gonga e ko moƴƴi e ko laba wa rajulun e gorko atahu llahu hikma allah hokkamo hikma faamu nunɗal fawata kanko yagodi biha mo ñawira faamu ko allah hokkimo kon o yuallimu haymo janna yimɓe ɓen sa yi ɓeɗo ɗiɗo no gerda ɗum ɗo no selli ka sunoɗa fiya heɓ sifa ko ɓe heeɓi kon amma kala ko wona ɗum ɗo sellata ko yiɗata goɗɗo sunoɗa wa qawlihi e mako nelaɗo ayyukum ene ko hombo e mon maalu warithihi tawata ko jawle ronayɓe mo ɓen ahabbu ilayhi ɓuri mo yiɗanede min maalihi di jawdi makko ndi mana ko hombo e mon tawata jawdi ko accanta kon ronayɓe mo ɓen hara ko ndin ɗum ɓuranimo di jawdi ko jeeyani hoore makko kon nelaɗo posani on question sahabaɓe ɓalɓe ni ya rasulallah ma minna ala e ame ahadun hay goto illa malu sona ko jawdi ndi o jeeyani hoore makko ni ahabbu ilayhi ɓuranimo di jawdi ronoɓe mo ɓen nokka tama e welde ko nokka maɗɗo ɓuri koko min jeeyi kon ɓuranime aw ala nelaɗo maki awa be mi haalanaw ko ɗum jeeyiɗon nani fa inna malahu ande jawdi makko ndin ma qaddama ko kala ko ardini o ñaami o haari o waɗi ka nder reedu makko ma o okketiri fi Allah ma o ɓorni soodi concol o ɓorni o ɗiggini ɗiɗo tati wa mala warithi ko wiyete jawle rona e ɓe ma akhara ko kala ko acciri ɓaawo joni jawdi ko kontata kon ko mérite kon ya présenta mi Abdoullaye Kalla inna ɗum ɗo ko min jeeyi ɗum ɗo ko min jeeyi ko kala jawdi ndi anduɗa a hokki goɗɗo ma soodi concol a ɓornike ngol ɗiggi a hawki en tant que ngol lannal kadi a jeeyangol ɓano tijjande ma ya accangol ronoɓe ma ɓen ara senda ɗin kaftaniji ma donc ko ɗo woni ko ɗum ɗo woni ko sellata ko innata hiɗa jeeyi haray ko ɗum ɗon jeeyɗa on faami ka kala jawdi ko goɗɗo acciri ɓawa haray ɗum on ko yo andu o jeeya on andi kala taskiɗo ɗum ɗo oɗo wonayi okkowo oɗo wonata marowo maaya heege oɗo wonata marowo hola maaya koldan so tawi a andi jaka koko ñamuɗa ɗiggin ɓorɗi ñamuɗa lannuɗa kon e ko ɓorniɗa ɗigginɗa kon e koko okkitirɗa kon ko ɗum ɗo jeyɗa kala ko tawata no waali ka banque ma teren no waaliɗa ma villa ɗa ma otoje ka nder parc kala ko tawata ɗum ɗon fof sa andi na a jeeyi modi andi en watta yiile donc haray watten yiile koko okkitirɗen kon jeyɗen wa qawlihi e mako nelaɗo itta unnara hulenge yiita walaw bi shiqqi tamratin hayso ko peccun tamaro marɗa kum fanɗa feccutu kun ɗon peccoyɗi ɗoy ñaama ɓurkun janɗude kun okketira ɓurkun fanɗude kun enen si wiyama ittugol sadaka ma wallitagol miskin ma finansugol fi dina ko marɓe milliard ji ɓen dareten yahoɓe voyage Chine e Dubai enen ko ɓen dareten yejjiten kon yo ɓen si itti million ji ma ɓe itti 100 francs ɓe waɗi sadaka ko kamɓe hettata an kadi e buriyetihum makum ma e taabum makum ma konko tambiɗa hiɗa jindina ɗon an kadi ko ɓuccuɗ e nder ɗum ɗon hara joɗaki accira yahoɓe to ɓen yo ɓen ɗon ittu sadaka on yo ɓen ɗon waɗu financement landaɗo si wona ɗum koni baraji ɗin kaga compte bancaire maɓɓe yarata kaga jiiba maɓɓe ɓe ƴawni ɓe waɗi koɓe waɗi kon ɗuuɗi o fanɗi o baraji kadi koɓe heeɓi ko ɗuuɗi o ko fanɗi o kadi kaga jiiba maɓɓe kadi ɓe wattitaka donc mo wi'i ko ƴoyre natirta aljanna o tawa komo neeɓi nder ton hayso o naatay o tawa komo neeɓi nder ton watte yiili wa qawli e mako ne laaɗo ma min yawmin ala e ñalande yusbihul ibadu nde jiyaɓe ɓen weetata fihi e muɗum illa malakani sona malaikaɓe ɗiɗo yanzilani ɓe jippinte ɓe garda goto kala neɗɗo ɓeɗo malaikaɓe ɗiɗo wona windayɓe ɓen ko gollata kon ni wona renayɓe maɓen ni ɓeɗo ko jippotoɓe o yawna ka nano o yaw kono ñaama ñande o fa yaqulu ahaduma goɗɗo e maɓɓe wiya allahumma ya an allah kala sadaka hunkum ittuɗa o inna allahumma ya allah aati yuɓ junnutu munfiqan kala ittuɗo sadaka halafan lontari lontinanamo
wa yaqulu al-akhar o yakadina allahumma ya allah aati junnu mumsikan kala jogitiɗo ronki ittude sadaka yi ka hana waɗede wuddiri ɓondi waɗi yorede jungo munni morni ronki waɗude okkormo kanko kadi talafan halkare ko halkata jawdi makko ndi anditano waɗaka e ɗiɗi si du'a malaika jaɓete ma si jabotako watte yiili jeeɗen e luntinanteɗo on hara en jeyaka e halkanteɗo on wa qawli e mako nelaɗo sallah sallam ittaqu shuha koni rene e ndere rankako fa inna shuha ande e ndere rankako ahlaka kon ngu woni ko halki man kana ɓen latinoɓe kabila kom additiɓe hamalahum ndere rankako ngum fawiɓe ala an safaku dima'ahum nde ɓe hibbidirta ƴiƴam maɓɓe ɗen wastahalluɓe dagina maharimahum teddule maɓɓe ɗen mi sikki ɗum wona feƴƴuɓe additiɓen enen e hoore men ndaare leydi men ndin ɗo ila l'année 2007 janvier février ha hewti ka wonɗen ɗo ha hewti 28 septembre ha hewti l'année 2010 hakkunde première élection et deuxième élection ha ka wonɗen ɗo ndaare enen kadi si tawi ndere rankako fawali en enen kadi warindirgol hakkundeji meɗen e dagingol tedduleji meɗen wa qawlihi e mako ne laaɗo baqiya kulliha eno heddi dammingil fof illa katifiha si wona bala hunkum ɗon andi kon ɗum addi nelaɗo maki o mako qalahu nelaɗo makani ɗum li aishata nene aicha radiallahu anha lamma sa'ala tumande nelaɗo landino nene aisha amma baqiya ko hedditi ko mina shati immorde e dammingel allati ngil dabahuha gilɓe hirsi fa qalat nene aicha maki he nelaɗo ma baqiya heddaki minha e dammingel illa katafa si wona bala hunkum taani ko nene aicha fandi annahano kanko nene aicha an faqat o dépensi kullaha dammingil foppo o ittingil sadaka walam yabga heddaki min lahmiha immorde tewu dammingil illal katifa si wona bala hunkum donc awa ɗo noon waɗen escal ɗon tanbihuji buyno ɗo tanbihu arano on no holli jaka nelaɗo kañum hino bañotono jakenen go hirsa dammil tawa na fi koɗo na fi inde bobo wona fi layya wona ndaaro wona shirku wona koyɗi ja kamɓe hiɓe bañotono ninama ni ɓe hirsa dammil fiyo ɓe gure maɓɓe nde ñaama jaka on andi ɗum ka mijiteɗon alaji kaari alaji kaari oustaz kaari imamu kaari ceerno kaari ministre kaari voyage ay ɓe to marɓe magasin mari ɗum ɗa ko hombo e mon ha hande ma ko hombo e men tam itto Abdoullaye Kalla ko hombo e men bañi hirsi dammil inni ɓe gure mum nden juɗe goɗɗum warbo goɗɗum waɗu goɗɗum ka mafe ñaamo tata na boboji binana wona layya sati mijite ha hande ko hendituma waɗuɗen ɗum en anday joni Allah dalika Qur'an lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana latani kon ene laaɗo ñentinal moƴƴal koni o sunna na accugol nde waare tumma tentingol mba tuba tun wona ɗum woni iyete sunna ɗaɓɓitengol lel ne laaɗe goto kala e men yo tasko ha hande waɗi ɗum ka waɗali ɗum ɗum ko en e tanbi kon koye mum ɗimmum ɗum e ko andingol e jaka nelaɗo ja kamɓe si ɓe liɓino dépense si ɓe ari ɓe tawi fo okkitirama ɗum wonata ñande e pirowil hande en si goɗɗo e meɗen acciri ɓe mum ndunturi o ari o ɓannanama maafe kon o yaali nder ton si wona kormu hun dontori ndin wallahi kawtal ngal fo moɓo towna e beebondirowil molanangel sonna joni so hewti to yaalta maɓɓe haray o mali kono do ñawore waɗay hara ko dontori nelaɗo noon awa ko dammil layle soodi hirsi inni defane e ñaame ɓe hewtitoyi hiɓe sa'an hunni hiɓe mari dammil ɓeyni nene Aisha ɓannana nene Aisha maki heɓmi mi okkitiri fo heddaki de si wona bala hunkun ɗo wona no piiro wona no ñawore awala qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun si tawi ɗum ɗon feƴƴi e jaka kamɓe nelaɗo hakke ko ɓe hooli koko on tigi okkitiri kon ko ɗum o jeyi nde nene Aisha wino hunde heddaki si wona bala hunkun nelaɗo maki o e foppuno ɗo sina bala hunkun par ce que ko okkitira kon ɗum ɗon ɓe asirihi no ɗon amma kum bala hun ɗon no gasa ɓe ñamay kun joni hara kum ɗon okkitiraka ɓay noon haray kum ɗon okkitiraka holli haray kum ɗon na kamɓe jeyi ɗi tan mbiyeji ɗo fof no e nder darso no e nder o hadise goto haray on watta yil wa qawlihi alayhi afdalu salati wassalam e mako nelaɗo toujours man tasaddaqa kala ituɗo sadaka bi adil tamratin embere tamarore wotere min kasbi tayyibin hara noon ko ɗaɓɓiri no dagori o heɓiri no dagori na ko ujja na ko jatta na ko harmi o yeeyi penal e yoltatal wala yaqbalu llahu par ce que Allah jaɓanta
sadaka illa tayyiba sona ko labikum fa inna Allah andeno Allah yataqabbaluha haray o jabiray kun sadaka hum fandukum bi yaminihi jungo makko nyamugo alego hakke ko Allah hittini fimu thumma yurabbiha rifti o ne'a o do sadaka li sahibiha jom makko o ne'ana mo dum o mawninana mo dum o duddinana mo dum ka aljannaji kama yurabbi ahadukum wano goddo e modon ni'irta fuluwahu ngari makko ndi o woni ni'ude fi ko hirsa ma fi ko reminira sai hatta takuna ko dum woni ha on sadaka hum fandukum laato mithlul jabali yeru fello harasi jommo yi o yi innama ko sadaka ituno da nyalande kar jonda kari on ditata kono sharti on ko stayoni ko dabbira dum no dagori harakati ko fi Allah wadira wa min mazahiri sakhai no jeya e mandeji ko finninta dokkangal ma yalihe koko ni arde do awalan aranun dum an yuti ar-rajulu de gorko okkata alata dokkal fi ghairi mannin ko alday wolu tugol wala adan wona lurritirgol saniyan an yafraha al mu'ti nde o weltinta ko dum woni okkudon an yafraha nde weltorta al mu'ti okkudon bisaili landagol alladhi on sa'alahu landidomo bimana an yafraha nde weltorta al mu'ti okkordo nde o weltorta bisaili torido alladhi on sa'alahu torido hara inna le modi kari o no fiddi accimi jetta dum mi jonna mo yanni bitto be kadi no tori toro hara madum o yusarra o weltora li ataihi dokkal ko okkiko taw mettali ko torakon salisan an yunfigal munfigu kono dépensata dépense on fi ghairi israf ko alda fe intingol wadira do okkirira do bewre okkirira jinyo dum kadi labaka wala taktirin onara bindinagol rabian an yutil mukthiru nde okkorta duudirado min kathiri imorde ko duudira kon baamo mari buyo yetta buyo okkora wal muqillu fandirado kadi o okkitira min galili imorde ko fandira kon kanka do yetta don seeda haro innali ba kanko mara buyo okkata fiirida nafsin hara be do foko be walidiri dum kadi ko welayi wonki wam bisati wajhin e hentinagol yeso wati bi qawlin e welugol kongol wa min amsalati sukhai no jeya e misaluji example ji dokkal al aliyati towngal mayali koko ni arde do awalan ruya fil lama anna aisha wonde nene aisha radiyallahu anha ba'atha ilayha jonnan no be maawiyatu o do wiete do maawiya radiyallahu anhu bi malin jawdi dudundi badru embere mayro 180,000 dirham ko dirham ko doni e guluje temedere e capande jeetati guluje temedere e capande jeetati dirham fada'at nene aisha noddi bi tabaqin miram faja'alat nene aisha wonti taqsumuhu hino sendita dum kanyum kadi bayna nasa ko ndimbe be enen si goddo korama do dokkal janal ko mo yawde o mari tora dum kanko tum mo yaade udita compte bancaire ma o ya o soda terenji kanko tum o andista kan kadi o ittuka okkora don o okkora falamma amsat bawni nibbi qalat nene aisha ma kan li jariyatiha kordo mabbe gollo mabbe on halummi futuri e ko doni addanin miran ka jawdi ndi wada don faja'ataha kanyun jiwon addi dum bi khubzin biredi wa zaitin e nebban wa qalat laha nene aisha ma kanimo mastata'ati konko alla taqinanimo fima qasamti wa qalat laha o inanimo mastata'ati ko hondum taqana da fima qasamti konko senduda ali yawm hande an tashtari lana nde sodanta en bi dirhamin dirhamuje laha man tew tuftiru alay yilti to den falamma amsat bani bi qalat nene aisha makani li jariyatiha kordo mun halummi addani futuri huntari an ko mi huntorta kon faja'ataha kordon addan bi khubzin biredi nginye wa zaitin enebun sedahum wa qalat laha kanyun kordon inani nene aisha mastata'ati ko hebuda fere fima qasamti fa mastata'ati an a hebano fere fima qasamti nder ko senduda fu al yawma hande nene aisha an tashtari lana de sodanta en bi dirhamin dirhamu goto pet laha man tewu tuftiru alayhi jilla dum ka biredi ko huntora an a hebano fere sodangol en jettugol don dirhamu goto soda tewu jilla nay dum an okkitiri fo faqalat la nene aisha jabim law kunti dakkartani si tawi a andinti nanno ko adi mi okkitirde fo la fa'altu mi huwayno
mi anyanta kono awolale ha mi hokkitiri fo Allahu akbar dum e goto e sonnajo e mo mara modi hande patron jo anditi moltinanimo don en million ma sako maro kawtal be ben e musidangal e miskinabe hedditibe ben andi o hebi du wotuma yi maro konno defe matuma mo sodi din cionci mo borni himo dasa Allahu akbar ثانيا ديمون روي في اللام أن عبد الله بن عامر اشترى أسودنا من خالد جنgo خالد بن عقبة بن أبي معيط أسودنا داره قال مكة التي دين في سوق مكة وأن كان در مرش مكة تيجي تيجي عندي دون هيك ويأجد إندر مرش مدينة كا أسود قال مكة وأن كان در مرش مكة ب70,000 درهم قلوج تشابان دي 70,000 درهم فلما كان الليل باوني هاجما سمي عبد الله ناني وندي نونك عبد الله سودي وناني بكاء أهل خالد ولاندو بينغور خالد دين هنو ولا galle den yeyama modi an yeyi galle den baba on yeyi de galle kon to woneten fasala an dalika kanko Abdullah o landi kon dum de be ngure o no wulude faqila lahu o yeta yabquna lidarim ko fi galle mabbe den ko yeya kon be ni wulude faqala li ghulamihi o wi'ani pay koye makko sukaaɓe makko golloɓe moɓen i'tihim yaheta wonɓe wa alimum andinom anna dara wa darahima jamia allahum galle ɗe mi soodi ɗe wo mbuuɗi komi jonni ɓe kon coggu galle ɗe wo fof muɗum mi jonni ɓe ko kamɓe jeyi hunde mi faalaka allahu akbar ndaare wonɓe bayude hande madina e wonɓe soodude madina hande wonɓe soodude borde la prince ɓay ko lagina mi andi ko konakiri mi andi muskila waɗa hakkunde ɓeygure nden tawata kanko soruɗon ko police e gendarme o yahanta moɓa ɓe ya dégasa ɓe ya ɓakkintina ɓe ka yaasi kamɓe miɗanji maɓɓe ni fo muɗum ɓe waɗuɓe ɗum ko aljanna faala enen ɓe wonɓe wadde ɗum ɗo kadi hande ko aljanna faala ɗen ko honno waɗeten mi jonni on question yo jabolan ko honno waɗeten ɓa kanko Abdoullahi o soodi galle ɗen e jungo Khalid ɓeygure Khalid nden waali wullude o humpiti nde waali wullude o landi kawtal ngal ko honɗum ɓeygure Khalid nde woni wullude ɓenni wo ko modi maɓɓe koko baba maɓɓe yeeyiti kon galle ɗen ko ɗum ɓeni wullude o moyen mo wawno wiide yahe innon o immina gollo e makko ɓe yahi innon Khalid yo jonni tan buɗɗin nani ɓami andi ja ɓeygure nden na d'accord ko yeeyi ko galle ɗen mi ala ukkade ka miskinu wullata mi yaha mi soodoya nokkugo na ɗon to woni magasinji yahe o jonni talam buɗɗin galle ɗe mi faalaka arayno waɗi ko moƴƴi ko ɓuri moƴƴude kono na ɗum o waɗi o inni wo joni yahe haala noon ɓe mbuɗi ɗimi na ɓiwo galle o fof muɗum mi accaniɓe ko kamɓe jeyi Allahu akbar ثالثا تتبون روي في اللام أن الإمام الشافعي وند إمام الشافعي رحمه الله يا الله يرمم لما مرض تمن دونون ومرضه نونار مكو الذين توفي فيه وند فاتيم أوصى وسين بأن يغسل وند لوتتم فلان كاريجو وعندي نقول إنه سلك قد وسيو جولو ومو نسلك قد وسيو لوتومو ونا يوي forcément si tay goddo mai ko be imamu be julata ben baaw mun tun julnatamo no e mara dalil e dum don way wasiyade mo faala mo o holi mo subi falamma tufiya ba o fatike da'u o noddi man awsa bi taghsili da'u nodda man awsa ben be wasi bi taghsilihi yulutuma falamma hadara ba be tawama qala wi atuni duwoni ba loto won ari wi atuni jonnela tadhkiratahu ko duwoni azandahu makkukum mi mana ka windi don nyamale ko nyawli e ko nyawla on yi'a joni ko honɗum o wasiyori ko kaari lotatamo on anda joni ma ko wasiyori ko kaari juulatamo on yi'a joni na fi baytun kaari no wawi mo lotude ma ba kaari wirtata gundoji ko yata gon ka bandu makko na ɗum tun be addani mo azandahu ko ɗoyete andintinay kum makkum fatahu be jonni mo iyaha fatahu iyaha be jonni mo kum fa idha ala shafi'i wallahi musibbe julbe tay jaka imamu shafi'i hino e hoore makko daynun nyamande qadruhu embere mayre 70,000 dirhamin dirham guluje cappanɗe jeɗɗi imamu shafi'i goto mo anduɗon tugalal dina karamo kojo dina jomiraɗo madhabu waali maayi tawi himo nyawli embere dirham guluje cappanɗe joyi lorragol karamo koɓe ɓen ɓittagol karamo koɓe ɓen huura ko miskin maaya ko miskin leeɓi ka fuɗɗi musidɓe julɓe wona fewndo men fuɗɗi karamo kojo anditatake okkortake teddintake sa wi'i noon an sabu ɗum ɗon a accitay fi dina kan a tardi
ko ya yo e Allah fawda e Allah subhanahu wa ta'ala si tawni imam Shafi'i jannudo tagore fu moƴƴini madhabu few o do wali mayi no nyawli nyamale hino hore makko ya akhi wona jangudo deftere wotere ma defte didi no immi no wi jannay wajata wona don kata wonde miskin dum ittu dum ka haqqillema marbe ben ko be andi no yene ko laamu ngun fiyo laamu ngun accudu be jawle mabbe den fi wata be am pesbe si goddo no mama premier ministre be yaabe hibana mo jawdi si goddo adama ministre de commerce be yaabe hibana mo jawdi si goddo adama directeur de douane be yaabe hibana mo jawdi fiyo tetto be jawle amma ankara mo kojo jannu golma e waaja golma jokko haka hore ma tufi ko hajuma be sadaka dum fakataba harrajul gorko nodda don yo lutu o windi nden nyamande o windi dum li yaqdiha fiyo yoban dum li ashabiha ko dum woni jon nyamande alego o fawti nyamande nden ila don ko dum wiete odo ko merutudo legoy noddede lota on tigi o windi nyamande don directement o wattinde e hore makko kanko wa qala wi aw hada khasli iyahu nani ko dum do woni ko o wasi fi yumi lotumo wan sarafa o wonciti o lotali bandu ndungoy o lotano bandu few hewtugol makko be addi fure on hino fure on hino diyan do wino habbe lanta adanela asanda ka windata do nyamale makko de bay dum addam tawi guluja capande jeedidi dirham nyamande no ton o monti wonde ila do na Shafi'i nyawli ko kanko gorko nyawli o watti nyamande e hore makko o inni wo ko dum do inni yomi lotumo huccito nangi lawngol o yehi loto do man no buri ko dum woni yobando ma nyamande mande tawata nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam maki nafsul mu'minu mu'allaqun fi qabrihi li daynihi hatta yuqda anhu wo goddo no walo ma ya hara ko gomdindo moƴƴo fewdo nato aljanna sans problème kono sabu himo nyawli wonki makko ki wenge ki ron kanato e ka aljanna fi nyamande no nyawli hande yobane mo baaw makko reeno den e jawle yimbe be reeno den e nyamande fempe ngurum men kunka kun hawrata dum da e mara boutique e mara magasin golle men ko waajagol bere kun hebuden wo waden enele faale men on embere kun don hara en natali e wiugol en waday ko voyage o wadata ene wona en voyage o hara en innali en nyaamay en bornoto en natay en ƴaway en gal voyage o ƴawata e ndu voyage o nata tawal yondino den ka Allah wadi en do an kadi tawdo ko golle ma ko julaajo kono arsike ma on yaajali torke ma mido tori en do jannowo yeeyowo mido tori en lerdini en goto kala men evutugol walugol maya hino nyawli ba en yi lotay be en ben hande ene munasifa lotay be imam Shafi'i ben enen lotay be en ben wuri ko sa watta lili ko sibe yi ayibe e mako be yahaybe be fillitano yibe ben yo furetay ko ni way ko ni fewnduri a faami ka donc reno den be ngure accetende den hande si amayi ko be pirobe fi jawdi ko accuda ko jelo e baba gotobe be sokkindirde fi tere sokkindira fi magasin sokkindira fi cuudi sokkindira fi otowal ma barmindira ma masimbindira jelo woni wadde mo piri fi ko accuda haaju o hino yo bangol makko nyawlida watte yili yandi reno den hara e ma yali den nyawli ko dum mi Abdoullaye Kalla woni ko mi wasiye mi torki Allah min Abdoullaye Kalla yanyanan ko mi fejjinira haajuji an e der gurdam andam min e jurriya an on e ɓey ngure anden e julɓe hedditiɓe e haajuji musidal harami ɓittaki sakkonami nyawlo e dendanewi nana dendanangal wonɓe lanjentade ka tafsir ɗo rabi an naya ɓunɗo ruya fillama annahu no kanko nelaɗo lamma tajahaza annahu ko woni lamma tajahaza rasulu sallallahu alaihi wasallam tumande nelaɗo heblino li harbi rum fi haɓidoygol e rumiyankoɓɓe wa kana laati al muslimuna julɓe ɓen e waqta idin denyande fi daygin be bittende kabirin jandi wa usurin e sattende shadidin tidunde hatta summiya hangun kun wi'a jaysur rasuli kunu nelaado ngun fiha e der mun ngu wi'a jaysul usra hatta summiya ha wi'a jaysur rasuli kunu nelaado ngu be immini ngu fiha e der den jihadi ngu wi'a jaysul usra kunu sattirangu hakke ko tata hunde ala kharaja usman sanna usman yaltibun affan radiyallahu anhu o yaltini bi sadaqatin sadaqa molanado